Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñámoslle entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila. Buongiorno. Buenos días. Presentación de la primera semifinal de la fase final Copa Galicia Junior Femenina. Por el Club Básquet Coruña, número 7, Figueroa. Número 8, Herrero. Número 9, Fernández. Número 10, Lara. Número 11, Valenzuela. Número 15, Varela. Número 25, Astorga. Número 34, Oroso. Número 40, Artigal. Y número 44, Carvallal. Entrenador, Adrián Seijas. Por cerca, Jorge Recali. Número 0, Lázaro. Número 2, Neira. Número 4, Sara. Número 7, Condela. Número 8, Eder. Número 13, Fernández. Número 19, Gil. Número 21, Vidal. Número 24, Madalena. Y número 36, Alonso. Entrenador, Fabio. Colegiados del partido, señoritas Losada y Valentina. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato.
Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte.
Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.
Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila.
Punto final o control. Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila. Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso.
Punto final a explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
que estaba preguntando si estábamos trabajando, pero si hay más gente trabajando. Se quede como está. Ahora ya te puedes ir. Chao. Ahora ya te puedes ir. Chao. Es estudiante de medicina, Larry. Pero no nos lo vamos a hacer. Igual es de segundo año, ¿sabes cómo está? Mi hija estudia enfermería de segundo año, pero no sé, no tiene nada. Pasa que
Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Galicia, tes que vivila.
cuánta xente está mirando o partido en directo? Despois, se pasan de 4 personas a 20. Sí, me imagino con la tarde sí, pero aquí esto es muy saber. Está como castigo. Ahora mismo hay 60. 70 personas ahora mismo.